Barongan, aduh gara-gara lu nih barongan nih ya. Kejedot deh gue nih jadi nih belangku nih. Mana nih ya onan? Wah, wih, ya ada balongan. Waduh, wah, lari. Ya, sukan masih takut, sukan lari. Wih, waduh, balongan. Waduh, labong muka nih ya balongan ya. Wih, waduh, bener-bener jadi takut ngeliat barongan ya. Aduh, selamat mukanya kayak macan ya. Aduh, bagaimana nih ya? Waduh, udah bong bukan ya? Waduh, udah bong, bukan nih barongan. Wah iya bener lu, udah bong ini. Waduh, kabur. Waduh. Aduh, Laila, ngapa ya? Aduh, hari ini udah kabur, lari. Aduh, wait, ini dari muka gue dari. Wait, bisa tertinggal mata ya. Wait, lihat ya. Aduh, seru. Aduh, kamu ketahuan gue takut ngeliat barongan lu. Ngapa lu pakai topeng barongan gitu? Aduh, ya. Aduh, kemana nih lari lagi? Aku lari. Waduh, lu jambul gua deh. Aduh, ya bodo amat gua kabur aja lah. Aduh, lu bembeng mulu sih, mana curang banget di bembeng gua. Aduh, gua kabur aja lah. Aduh, kemana nih ya jalannya ya? Aduh, kesana kagak ada, kesini kagak ada jalanan. Ya, aduh. Woi, mana? Nih nanti lu pasti kaget nih. Woi, mana? Gua mau kabur, gua takut ngeliat muka lu itu. Emang enak lo barongan lo, aduh, gak tau juga takut emang lo di belakang gua tuh ya, lo gua ngapa di belakangin ambil lu nih, aduh, kamu jadi bangku gua, sama gua juga nih, pala gua kejedot tuh, bale, aduh.